Avuxeni, hi lowu nxaxameto wa marito ku hi pfuna ku hlamusela ku antswa lexi dyaka nkava wa makwerhu. Mukhuhlwani wa phika, COVID-19 kumbe coronavirus. Xitsongwatsongwani, virus, swikoweto, symptoms, vuvabyi, infection, phika, respiratory failure, ntluleto, transmission, ngogelo, quarantine, ntungu, pandemic, nsivelo, prevention, mpapalato, physical distancing, mpfalelo, lockdown, vubasisi, hygiene. Fonela mfumo ka riqingho leri ra mahala kumbe u va rhumela WhatsApp ku ta kuma vuxokoxoko byo tala. Khani mambo.